Shubor nakaslem jong unongsan hima. Katuga ni ginong shnong jong kapom syutya kibashong hakibenta bolong luom hagati kabenta kidon kumba arpau tunum yang ai kilapun pau kajing baka surang bypass NH40 Shillong Dauki Tamabil haga package 4 kabadang pentrei kaladeya lenti na siya kini kibenta kabla pentrei daka company NHIDCL bala shimwai daka infrazone kilamat jing namar kajing pentrei torti ya ketika surang Hagani kajing ot surok ki don ki bapen pau bahabawan kinu kilat penroi kum kani ka surok ki pedang bat ki kemen penban kita ki bapen tre ya kum kini kim sngap shu ya kajing kran upat ba bat yat halakamon long bala shisnam kalane kajing yat kerpat ban penbiang kalenti ban ringkang syakate kajakasa penban ka company kamlei halor kani ka shuat bet sbak bat shna kenro batang shiteng haka kenjang surok bat ki kenro ki bom ishngan kat kum kajing pen pau ki brio Kani kala banwanra jingma penbani kinong sa ki basa syakini kentoi shnong. Kumbala sakhi ki ar nilai tali ki yeng ki bala ap jingma ki badan haki kenjang surok ki la ban khalam lese lada ka company kam sngap kat kum kajing dawa jong ki trayi yang basa. Kajing kenro na ki mau batang shiteng na kenjang surok. Nalor kata kajing bombyang ki lenti sengkien baki pat ba nong shong shnong ki banse ban shnahino da ki dieng ki siet banla bande jam syakajakasa. Habay ekran bat ki bor sin shar shnong kilong bawat la ka jing uat ka ba ka to kanisian hende ka company ka kloy ban ko ngu bat klam ki jing le kani ka ban ra ya ka jing shong sier ki pat ba ki basa hakite ki benta ka company kam perkhat ki brio ki bayat bat sa hangte namar kat kum bala pau ha ka jing ekran lo ong babun sien ki la tiet jing khang shi company ban island ka jing shan hende ka company ka le bom suit nyo ka yat shaprang ban pendap tang ira ka kamram Kidon ki bapen pa babun sien ki kmi ki pa ki pen bab skol ki khun namar kani ki jing trei torti ka company ka shnong ru kala ai ki jing trei lang ba ki pa ba bandawa ban pen bha ki lenti ya brio ban shngan ka ya lenti kham tam ki baket jingket ba ki bashtom shipa watla ka jing kran ka bana ka por sha ka por ban pen tiknai ka jing shngan hende ka company kam sngap kila julet yakran ya uji wajri MCS additional deputy commissioner ubari pet ya ka pen rusla civil subdivision kumu SDO penban om dan basangap kini kinong shong shnong hangte ki ha ban krat bat shong bai she yeng ki brio lại bóng bụt lốt đi này Đấy, kìa. Đấy, kìa. Con kia nào kìa màu hiểm hiểm cái màu kia này Kìa, họ chỉ kìa nào. Rồi, như vậy này sẽ đang lòng kìa nên. Excuse, lòng kìa ta. bụt kì Bụt kìa. Ada kematian benci juga.
nih sekarang kalti punya dawa di kam iya hap kom ketemu dia siap kayak ini malah kan kalau kita kenrok kayak itu tinggi mau ini singan kamu mau sana sana mau ini mau dia pen pray pen mau ut itu benar tangkat no benar tangkat no kata kehidupan dari sini mau seperti ini ya yang kena kalau dia oksi tangkat tobatnya nggak pun dak nem kena itu ini Tên là các anh trong phi quạ bằng kerpat ya keyboard sarkar pakai film ni kuno ni. nomor berapa nilai tentang nengkong pengilat cepat nengkong tu itu senang senang urut lagi kia lagi ini kini kena pray kena ini pasti peksi kumne itu pula ini orang sosial sosial dua kata buat song tang hiang untuk dua kali song masih itu Pisah kaying trong phi. ini kata Kata. Mun ya mentah menurut syur bansa. Nadu menu pil apa? lah sebenarnya tam lah kan apa nanya tinggi itu ada nih Ta jong kan ni ka jing pentrai ya ka surok. Kai ka pidon ban ong halor kan ni ka menchua pi dawa ya ka kalenti bat ki kenro mentah pada ngi iba kala don hi kata tangba hatu pi hun em. Amma kajing hun ta pu em jing hun na mo kajing singan do pu em kajing singan namar kajing yele suki unai ji ka hada kita ro pu ya kit kiau nia kan ro no karena kakam ta hab yele no ba jo bong nan ro hab ya kan ro no ai sok kit no kajing ro som hab ka ya kade kaying jong pi kate. ya sa ante la shu ya sa pi ching ki ro Kamu ya mentah pi sa sya kaying ki briu. hai mama ku Te kumbalong mentah ki kenro beda te kumbalong mentah pi sa no sya kaying ki briu te kai ka pi kerpat let's say ki bor ki bade pe. ka jing kerpat te bong ya kan ro no ba ki bong nan ro hab ya kan ro no ba ki slap jing beur ni sak nam da jian nan te kaying chen ya sa Hatu kan abjing man em lada hakan kunu opor kalak bantua let's say kat kum ka jungi ro kan mar ba kadai hak khumud jong kanika kenjang surok. Kajing tua ada nggak mal pa mau selap bala juru jadi benai kajing tua ada dan nulek no pihak tua bet kata ini. Ada. Kemud ya kanika kenro kepala pentrai da ka NHIDCL 4 hun. Nambar ki kendro da umau ba nuhien. Ba nuhien. Kawai takarpat kenang ai baji bong yale no naka kenro nyale kenang no baju kai nyo nya sa no ngi kai ngla suya ben ton ki suya sa wai be. Te kumbalong mentang ngi katai de kaying jofi. Dai kai. Te menta hatu kam sir ne em pensyong hang te. Na duba ti kana surok tatang syong ro ne ne chu la suya sa wai baji. Kumbalong mentah pi sa wai. La slap ding chu sedang slap la long hada kitai la ndala na ne li syakmat tan masuk. Te kumud ya mentah pi sa wai nya. Shu sa wai. Yang no. Kajing banjur kajing kalong ba baru si ketangi lah ya syak baru si ketangi isu ki ong hoi ngin le ngin ai pi kajing singan ndai haduk menta kumakalong ngimpat don jing singan lajan si snem kata kajing ya lenti kajing i ya kene kajing mat kajing e ndai haduk menta ru ngimpat don ya kata kajing singan kumta nakaliang jongi hi sene ngimla syak ya kapan suyai syak sa Kai ka sinjam hoi. kabangi ngin sasimpat da kawai kalat kaba kamteng la si ya kene company Sinong kala don em ka jengkit kli ka baya David kani ka jeng pentrai kani ka surang. Nah, kene ka snong ru urung bak snong kinong kit kam snong ru kila persang ya kaban lek mi lang sitai sia civil subdivision ban kerpat te kila yarap nam ta jongi kat ba hawat mo hajing sia kini gimana po civil subdivision ru kinong page kene kilawan is diur lawan teng pat kuntar te hajing sia ka sukut tangkum ta ki hawat ki kular bakin ha ya kini company ban le tang bakum bangisem hi bakane company kamla ya kaban kendro full ban ai ke jing singan ka pura Teba ku menong song-song sia kani ka badai salor na kani ka surok.
te ka ika ba pidon ban ong halor ka ni ka jing tre jong ka company kumbang yo sngo ba kadon ne em ka ja ka jing la turti mo na kaliang ka company nakalima aku mo nang senang senang kham tâm rồi mà xã cái này cái thành tay ghiền cái thành không là bên sân bạn lại rồi senang banyak keren lagi dari company tempat nolak là mình thì qua vòng depan na company thì vòng hang nào vòng nào thì tăng ngay là nơi ăn tí sụt lại cũng lấy là yang trace nong pembalak kia ya ada jenis long kalau dari này thì kia mà kì tambah dapat company nolak nó gina sau sân keren rồi nơi apa nolak ta berngau xong đã slap tray tapi bang kamnya je nananya nanti ai ada ya pelit anda kata ke ba sedang kuih Forbit yang penjar kapan abang ngomong company bang lại kloi nọ đây bang su kling là thằng jual là bam Ngapain itu jadi di media di Parlok Prajor di Bayak Hu Bayak Sengap ya kan ke kubar nga kateng uwan lamin basyong rasa pom sutia dan ngim kantai nakaroy kapar kasurak kan tiga sengking kabangi ya yarap naka sukar jalan ini ka sukar ni ndeng piang ndrei kumalong mentang kajing tre kalaya sikamat ndrei kabani kong ai kan ti kasengking kaput pan kabangi pedon kaman kasni man kapor kamtam ya ki bapang ki pasitom te kumjo ro kini nadu ba tre kini ki surak ada le mta nga badon ki khon ki siu ki bari pening lay school ICDS ai akan wadi umto bun ka ba lapsen gen bun ka ba la su miar lay school pura ka ba biang te karmen nang ni sakamat ki bor bari pe nadu kasinong atau nadu ki nong bi khamat jongi ko bi badu perston song wel mele badam buram mangi tinga ai kuble ban tuklar lem Indian strike ha kan ne kapang jong kan ne kap ta te kuble sibun